Yaraye Rwantambi. Uyu mugani baca ngo yaraye Rwantambi cyangwa arasa n'uwaraye Rwantambi wakomotse kuri Sekayange na Nyakazana wo mu Mvejuru za Butare ku ngoma ya Cyilima Rujugira ahahinga mu mwaka w'1700. Bawuca iyo babonye umuntu amerewe nabi afite inzara n'inyota nibwo bavuga bati naka arasa n'uwaraye Rwantambi. Iryo zina rero Rwantambi ni iry'umugezi wo mu Burundi. Byabaga hafi y'urugero rw'Abarundi rwari ruteganye n'urw'Abanyarwanda rw'Igiharanyonga ariyo Nyaruteja ya Butare. Umugani rero wadutse ku ngoma ya Cyilima Rujugira ubwo Abarundi bari bateye inkiko z'u Rwanda mu gitero bise icy'inzora, bari basezeranye gutera u Rwanda barebye inzora y'ukwezi bati umurundi wese uzabona ukwezi kuzoye azatere mu Rwanda. Ubwo hari ku ngoma nyine ya Cyilima Rujugira. Nuko Abarundi bahuza umugambi, ukwezi kuzoye batera inkiko zose zihereranye n'u Burundi. Batera iy'Indirira mu Buyenzi, batera iya Mututu mu Mayaga, batera iya Nyaruhengeri n'iya Bushumba. Ubwo Abarundi baneshwa impande zose z'inkiko bateye. Nibwo umugabo w'ingabo z'i Burundi witwaga Mukungu, Umunyarwanda witwaga Rugimbana amutsinze kuri Nyakizu mu Bushumba. Uwo Makungu rero yari yasezeranye ko namara gutsinda u Rwanda azatabaruka yirabye ingwa ya Nyakizu. Urugerero rw'Inyaruteja rero runesha Abarundi. Abanyarwanda barabirukana babarenza umupaka. Babacisha no ku rugerero rwabo. Babonye babacishe ku rugerero rwabo barahimbarwa bagumya kubirukankana. Abarambiwe bakisubirira inyuma bagaruka i Rwanda. Ubwo Abarundi birukanwa n'umutwe w'ingabo z'u Rwanda witwaga Imvejuru. Bakomeza kubirukana. Bamaze iminsi 2 bigeze aho Abarundi barahindukirana kuko babonye hasigaye Imvejuru mbarwa. Kubera ko bamwe bagiye bagaruka bakisubirira inyuma mu Rwanda, ni naho hakomotse wa mugani baca bagira ngo wiruka ku mugabo kera ukamumara ubwoba. Nundi ugira uti ubugabo butagaruka babwita ububwa. Abarundi rero barongera bambikana n'Imvejuru barazitatanya. Bamwe barabica, abasigaye bihisha mu bihuru. Abandi barambuka baza mu Rwanda. Bageze mu Rwanda, abasigaye bakababaza bati naka arihe? Abandi bati yarapfuye. Ubwo hariho umukecuru mu Mvejuru witwaga Nyakazana, yarafite umuhungu w'intwari cyane witwaga Sekayange. Araza abaza batabarutse ati ingogo arihe? Cyari kivugo nyine cy'umuhungu we witwa Sekayange. Bati ubanza yarapfuye. Ati yagiye afite iki? Bati yarafite umuheto yirukagana mu ishyamba. Umukecuru Nyakazana ati nzamuheba rihiye. Ubwo yavugaga ko ubwo yacikanye umuheto agana ishyamba nta murundi wamuhangara awufite. Nicyo yavugiye ati nzamuheba rihiye. Nuko bibaho haciye iminsi Sekayange arabunguka. Nyakazana amukubise amaso amusangana inzara nyinshi. Asagwa n'ibyishimo arangije ati nimuze murebe uko ingoga asigaye angana. Ati mbese mwana wanjye abaraye Rwantambi nuko musa? Abari aho baraseka bumva ubudabagizi bw'uwo mukecuru. Nubwo ijambo rivugiye mu rwenya rw'abahungu rero babona umuntu wese ushonje inzara nyinshi bati yaraye Rwantambi, cyangwa bati uno muntu arasa n'uwaraye Rwantambi. Kuva ubwo rero iryo jambo riba insigamugani ryamamara u Rwanda rwose, riva mu Buganza rizamuka mu Bwanacyambwe ndetse no mu Nduga. Umuntu wese yahura n'undi afite inzara cyangwa se asa nabi ubona atenteburitse bakagira bati yarwaye Rwantambi, cyangwa se waba waraye ijoro umerewe nabi ukabica nk'umugani uganira n'abandi uti naraye Rwantambi. Rwantambi rero tumaze kubona ko atari izina ry'umuntu nk'uko dusanzwe tubona indi migani, ahubwo wari umugezi wo mu Burundi wakuweho uwo mugani bitewe n'igitero Abarundi bateye mu Rwanda. Ngaha rero aho ducumbikiye umugani wacu w'uyu munsi, tuzongera ubutaha. Mugira amahoro y'Imana y'u Rwanda. Turabakunda cyane.